السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو خبجمتو تفي ورتفت خينا أكم نجانو قبضن ججباتني جرتني سنين جتا فجأة أيانا إدل فترتني سنين جيب بليان كيا أكم سنجا قبضني جرتني ججباتني والله عندي حدود كان بيداخ يا خنا الرابدية مالف بدي جتون كسنو لواني نكسب بدي في بليان كيا والله سومن ما في خان ما وجد لقى وجه كبني أكم سنجا نقبضني والله نمجرا الحمد لله أران تنا وأنا جايباتنا سنجا بدي في wanni maal qabattee dhuftee jechuun kan hin oolu walla har'a wanni qabadhee isin dhufe wardaatu kasitti naadawwalee wajji haasonnee irraan tana maashaallah si huntaane ani duuta ka sodaadhe akkamittiin deemee dhiifama gaafadha akkamitti jeetin cinqamu jira yaani namallee hin ganne matu khiyyaan cinqamu jira yeroo wardaan tu yoo dhaqe akkam nagooti yaani ta duraanis sun tuna keessa jira maaliif hojjetan waamee qaccin nagootee isaan jechuun sodaadhe ofirraa callisee taa'u jira kana duraati garuu har'aan tana na bilbilteetu mana yaamtee sapiraasii godhuu fedhaan aan jette wallaahi waan isin naagootu gaa hin beeyne ati mee inshaallah hin dhufan jeen isin garuu guyyaa arratti hootun anjette guyyaa simijjaatti anis gaarraan tana iidaa tottelfadheetin akkasittiin dhaqajee mijjeeffadhee deemu jira oma isiin naamta fuugaa wallaahi hedduu takka ittiin anuu namee nageessuun dhabee alhamdulillah isiin naamuu guyyaa fi hedduu takkan itti gammadee bakka nuuf kaa'u dhabu jechuudha garuu ilmi namaa tokko garuu ati waan isiin naamta sodaachuuttiin jira aadi waan feetan nagootu anuma dhaqa garuu ati waan isiin naamta nammoo rabbii guddaa beeka anirrallee hin beeku ati numa dhaqa akka namni waan namni yaaduu bee taaree dhaqeetuma maali wardaa jee ilaale garuu yoo isiin kama dhiifamaaf kana yaamtu taate wallaahi billaahi miila isirra kufeetiniin mataa isii dhungadhe jechuudha yoo kama dhiifamaaf naamtee biftu kana onnee keessaan agootee ijoollee gaafadhe wallaahi biftuu teenyaan duraanuu akkasii miti akkana Abrahaamis tamcoo takka jaalata yaani waa inillee laal nagarre miidiyaa asirra isuman arge garuu kadheen gadda akkasii jaaladhee maarre garuu jaalalti kala gooytati anilleen duriif jaaladheetin jira an amma dhiifama gaafachuu kiyya kanaaf rabbiin na araarame jechuudha wallaahi billaahi dhiifama gaafachuu kiyya kanaaf baatii ramadaanaa kanaa taa'eetuma rabbii kiyya kadhatu jira rabbii kiyyaan wallabe waa meeqa garuu ilma namarratti isarratti dalagee ana mallee garuu alhamdulillah ilmi namallee namaaf ni araarama na araaramtanii jirtan obboleeyyan kiyya galatooma wallahi hedduu takka isin jaaladha hedduu takka isin galatoofadha garuu irra guddaan nama akkamitti wardaa dhiifama gaafatini akkamitti nama haan gaafataa ta'e dhugaa keessan maaliif onni dhiifama dhaqeen gaafatanii fi nin sodaadhe jechuudha obboleeyyan kiyya nin sodaadhe akkan isii godhe san agartanii jirtanii waa isillee goone akka jaarsa sii godhe san agartanii jirtan obboleeyyan kiyya ayo namni jaarsa nama akkas godhee garuu ati mana isii goon dhaqee akkam nagooti jeetin lubbuuti jeetana keessa yaade garuu namallee kadhadheetin dhaqaa jeeti nama sin kadhadhu ilmi namaa tokko yoo ati akkas nagoodhi nama kana waliin na araarsii kayyatu taate hamtuu takka nama jidduu fida tanumaaf jecha mataa kiyyatti yaadetin qo'ummatiyya yoo rabbi jee yoo rabbirraan taate inshaallah wardumtu tunuu na yaamtee na araarfatu dandeessi jeetman garaa kiyya keessatti qabadhee taa'e garuu wallahi khadaan hedduu kana qabelamte amma me guyyuma keessa rabbi wardu masanuna dawalchiise akkasitti maal kootu bisnaan takka hedduu kan gammade bakka nuuf kaa'uun dhabeessuudha garuu hagalatomtu wardaanis wallahi hedduu kan isi jaalan duraanu jibbansa isin qabu hangan Abrahaam jaaladhe sanillee Abrahaam wardaadhi sile jeelle hinde qobbaleeyyan kiyya garuu waan sa shaytaana a'uz billahi min shaytaan rajiim rabbi itti na haase irraasin na deebisee jira hedduu kan uf jaaladhe jechuudha ammaan tana gaafa sanii fi amma tokko miti jechuudha maaliif ottani namni arrabsuu fi namni faarsu tokko miti alhamdulillah garuu hunda keessoo beetin jira ammaan tana qalbiin takana taate an ammaan tana silaa osoo Abrahaam misaaleef nama inni na jaalate ittiin si fuudha kanaan jiru taatu hin hayyama malee nama aaru miti ayyo nama aaru miti garuu anisa jaaladhe rabbiin akka fedha qaba isuma kana yoo fedhe sin jaaladhaa biiftu hojeef na deebisu taate rabbiin akka fedha qabachuuf hin jeera wala kaan nama deebisa inni garuu gaafasiif akkasin kadhadhee waan ilmi namaan taane ta'e amma inni yoo guyyaa keessaa rabbiin itti fedhe biiftu sin jaaladhaa jiru taate ni akkamta garuu waa takkallee hin jiru wallahi maaliif ottanii waan fi irra kute sanin argee awwaa takka isaan jiru hin danda'u waan irra kutechuu sanin argee jechuudha waa meeqa itti yaadee waa meeqa fassaree waa meeqa godhee baay'een kiyya wallahi hedduu takkan ajaa'ibe isinillee hedduu takkan ajaa'ibdanii garuu galatoomaa isinillee hararaan deebistanii biftuu teenya taa'ee waa meeqa yaan jettanii hedduu takkan isin galatoofadha galatoomaadhaan isiniin jaa baay'een kiyya har'aan tanagaa sapiraas wardaan na yaamteef san walumaanu laallaa achiin dhaquu deemaa inshaallah walumaanu nufaana turtanii obboleeyyan kiyyaa achi dhaqeetiin gaa wardaas yoo garuu waan biraatis naamtes aadi numa dhaqa erga isiin naamte waan isin naamteef jechuudha qeetumaniin adda hubadhee lolaanis taatu rumaan gaddeebe yoo tolaanis taate wallahi irra kofeetiniin hedduu takka isitti boo'ee araarfadha inshaallahu
يا ربي جيغا أبليان كيا والله إنه في وردان أبليان تانجيتين جراح يخيس كبا أما إنه في وردان تلاته تانجيه هي أنه كرو والله وردان هدوتا كلام لما ناسيتي تشوف أبليان كيا هو قيسي لالته أكمي ilmaan sanii wajji akkami jee hedduu takkan gaafas hogga ammaa miti immoo gaafa saniif ilmaan sanii dhiisi isuu hin argu subhaanallah isuu ijaalaaluu hin danda'u jechuudha hin argu amma garuu hoggan akkasii dura qabee waa hunde viidiyootii tokkotti dura guutuu hoggan dura qabee laalee maal jeef dura laalee hedduu takka nama rada jechuudha wallaahi guyyaa meeqaniin gattaa'ee gattaa'eetiin boo jechuudha maaliif akka jettan taate waa meeqan dabarsa jechuudha isinoo baay'een fi osoo nan ta'in isinuu hedduu takka naaf boocanii akkamitti micoo kana goota warda hedduu takka wardaa boochan osoo anaan ta'eef isin garuu gaafa isin ana arrabsu jirtanii hedduu takka wardaadhaaf boocanii obboleeyyan kii dhugaa qabdanii dhugaaf boocanii dhugaa keessanii boochan jechuudha anis ammaan tana hogga sanga qabee laalu hedduu takkan boo jira rabbiin naaf araaramu inshallah rabbiin gaa anamaaf numa araarama waan itti kadhatte sanuu baatii ramadaana guddoo tanaanin baatii rabbiin dilii amata tokko sirraa dhiqu saniinin kadhadhe jechuudha waan namni kadhate rabbiin namaaf qeebala harka na dura kadhattanii qullaa isin gadi deebisu jee naa qeebaleef jira alhamdulillah garuu ati waa hundaafuu gaa inshallah rabbiin numa sirreessa rabbiin nidan dagaati hireen namaa tana rabbiin asirreessu rabbu kadhannaata hireeta nyaatis rabbu kadhannaa abbileeyyan kiyya warreen akkasin arrabsanii micoomaa irreettanis garuu waa takka illee isin wayin jee abbileeyyan kiyya waa takka isin hin jeen beekon maaliif hoottanii galatooma jazaa rabbi isin akafalu jeetuun callisa maleen akkana maarra isin hin jeessu takka hin beeku maaliif jechuudha jazaan amma hin turtu sadurnu turtii tammaan turtu tanaaf ilsee callisa jechuudha garuu amma waa hundaafuu waa hunda dura waa hunda dabarsee ammoo والله وفينا جاي بيتشوي ها هوجن سيادة ده والله ما أعرف فيديو بيفتوني مريني واميكا خنا وجد بلنمني ميكا كومنتي جلان بيفتو مال تاتي يتني وكومنتي جلان كوسي ما فيديو قد لكسني خنا جتني هوجن فيديو صلى الله عليه هدو تكون فجائي بجرا يعني ممكن تنو مال انتهي سيلمونا ما تيمو مرات ولا جيتن أفلار الجريتشو خنا من ميكا خدته واميكا نانجي قالوا قالا إبراهيم قامن بلا دايتين ما هنا رارفتيني يتني ابراهيم قامن بلا دقين هنا رارفنه ابراهيم تليفون ما نرافده وردا تليفون ما تدبده من خيون دفني عند تبليا في سلام من دقا من خيون دفني بيفتو خلاص دي فبس يوري الرب بيجته لمني اننا ما تقو ارغر بيجته تليفون سيوري جرا غرو اران تال اسمر ربي تهيتي قوتو نانجته ان شاء الله ني دقا لقيتي غاو مسين جته ولمانو لالا وردان ربين اسيفس ارارمه جرا نافس ارارمه جرا نوفيسي ربين جليتين نفا ارارمو والله اسينس غا هدو تك انس ميته انس هدو تك نسي ميده نوفيسين ولا وقت والمينه garuga anaatu ramide garuan hoggani akka yaada khiyatti isira anaatu mide hatta amma nummaanu ta'e yoon jaarsisi khajaalade kas isii miidhu taate tumurisi hoggasan waa meeqa goona jechuudha wallahi isin hedduu takka miskiina hedduu takka namallee isi jaaladha anam yaani gaafa sofonteen ammaaf hedduu takka isi jaaladha gaafasiif isuu ija hin arguun je barbaleen kee nama tokko khameeqa namni meeqas dhufeena kadhatee biftu waan kana raataa kanaantu anama urumtu kunuun dhagoo namni na dhageessi jee taa'u jiraan alasiinuun dhagoo jechuudha maal haasottisi jeetu malee namni maal haasan eenyutti haasan jeetu dhaggeeffadhaawu ati maarre balloon tokko faan wallahi salle hedduu takkan aase inni faa waa meeqa guyyaa meeqa dhufee biftu waan kana raataa ijee hedduu takka na gorse rabbiin isallee wallahi isa haa jaalatu hedduu takka akka namatti na gorse garuu duraan dursee namni an hedduu jaalatamtuu nama hedduun an jaaladhu fatee yaada garuu isii waa meeqa irraa na gorse waa meeqa natti hime waa meeqa na dura qabee akkasin na gorsite isinillee agartanii jirtan obboleeyyan kiyya biftuun eenyuudhaaf karaa deebitee hojjettan taate ni beeytan maalirraan jee isinii ibsaame ni beeytanii tanaafuu gaa har'aan tana hara wardaatiin deemaa obboleeyyan kiyyaa wardaan gaa akkisin nagootu ismaa beekaa waan isii gaa sapiraas nagootu ismaa beekaa obboleeyyan kiyyaa dhaqeetiin gaa har'aan tana yoo isinis ifama garuu telefoonumaan hin gaafadhe har'aan tana insha Allah irra kufeetiin wardaa teenya jeetiin akkasi dhiifama gaafatu ta'a obboleeyyan kiyya gaa har'a hara wardaatiin deemaa wardaa biratti affeerraa qabaa obboleeyyan kiyyaa nafaana turaan isin jahan gaa wardaa bira dhaqee maal jetti wardaan maal bee nafaana turaa obboleeyyan kiyyaa wardaa bira dhaqee tan akkasitti shaayennee gaa yoo qamaatiif naamte boo barcaaf naamte barceessinee akkasi dhufna waa hundaa mee sirraan baraa akkam jeetis siraa bara obboleeyyan kiyyaa tanaafuu gaa
هم فيديو براتي ورد الشانتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.